Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kutandikira we twakoma era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuse mu baddu be abaagala okusoma eddiini. Allahumma amin. Wano tutuuse wano wazibu muko naye tufeeyo okutegeera bobo ina wotategedde namba nge kweri 0784165480 0703574535 Matovu Muhammad. Twina a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Twina kha'u alif kha'u alif kha'u alif lam kha'u lam kha'u lam kha'u ha'u alif ha'u alif lam ha'u lam ha'u lam ta'u lam ta'u ain alif lam alif enompia lam alif eno lam then alif lam alif eno siye muneno eno ha'u wala bino ngeri ino kano kampi ino mpanvunyo nina nona akachi akasonda. So it's lam alif nuzala bano lam alif ojaba lam yesoka lam alif tegede kaf alif wala ngeje bayunga mweno kafu ne bagireta ne basako alif ojabye bawandika kaf jina bagambye eri yaka s ne basako chi alif. So it's kaf alif kaf lam because in watch lam in this continuation at alif tajirina okitegedde. So eyo eri kaf lam inori kaf alif lam alif ain alif lam ta lam ha alif lam kha alif tegedde. Kaf lam kaf alif lam nagambi kasitaba yunga ebachi eba lam. So c'est alif. So it's lam alif lam dal bod alif lam dhal lam alif. Kati in lam alif ina different formats basi ojiwandika yebati oba bwebati ntegereka. So this one is the same as this one. So bawandika lam then alif neno lam alif tegedde. So it's lam alif nkodirem eri kaf alif lam dal bod alif lam dhal lam alif line esembayo igamba kaf alif lam alif again ojiraje lam alif ain wano buliza obulungi eno ain ojiraba ain wabala bajigata nagambye nti bagisala ekitundu kya wansi ne bakisala ne bali kako akatwe kano neba ain eno ain neno ain ate eno kyolowooza so kaweddemu nga sinakuwa answer. Which letter is this? Eno olowooza ki wajifunya answer yo kale kankwe yange kati eno yemu neno era yemu neno okitegedde bwe yabira bajiwandika ngeri yokka bajiwandika yebati bwe bagina jiyunga nenga eno yetandika ekigambo kitegedde bajiwandika webati ntegereka ne bawandika ne bateka ekigambo ekirala kati bangeri wakati w'ekigambo bweti wefanana eno si ha'u
eno sichi si hau ntegerekese sichi si hau ebera bweti nga teninachi katonyeze olaba kana katwe katono nnyo ku kino guno mutwe munene guno ntegereka mutwe muki munene so kano katono so this one is ain eno aini ntegereka so ain ntegereka eno ain neno ain ntegereka ate eno basobola ogiwandiika mu buwanvu bwayo ng'eno ntegereka nga yesembayo ku kigambo nga yakulungibwako ntegereka emabega kati bwejjanga yesemba ku kigambo ebeera bweti ebeera etya ebeera bweti eno si hau singa ebadde hau yandibadde bweti nga tenaki katonyeze ntegereka yandibadde bweti olaba kana katwe kanene kano kateno aini ngeno weri ghaini so si hau ojirabye eno ghain ntegereka era yemuwano ghain so si olange jebagatta mu hau ojirabye so it is ain hau ain ghain la ghain bajikwadde yino ghain hau ghain so si hau wabla ghain so it's hau ghain lam ghain hau ghain lam ghain hau ghain lam ghain bane wano tegera songa kinemeddewo nnyo otegeere kyegamba ntegereka so eno tugambye ain neno ain so it's ain hau ain ghain lam ghain so si hau ngeno ntegereka it's lam ghain tukoma insha Allah tukoma barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.